Pozdrav svima! U današnjem videoklipu ću vam prikazati alate koje koristim za boravak u prirodi. U ovom klipu ću prikazati isključivo alate koje nosim u rancu. Uživajte! Kao prvu stvar ovdje možemo vidjeti jedan multifunkcionalni alat koji je marke Leatherman, model je Sidekick. Detaljan opis ovog alata imate na mom YouTube kanalu. Ovdje imamo jedan mali preklopni nožić marke Spyderco. Fantastičan nožić, završava mnogo poslova. Ovdje imamo jednu manju sekiru, nju sam kupio preko interneta, bila je dosta jeftina, ali mi se dobro pokazala. Ovo je moja Tomahawk sekira, ona je ručne izrade, jedan od mojih omiljenih alata za boravak u prirodi, nju možete koristiti kao klasičnu sekiru, a možete koristiti i kao čekić. Uz nju imam ovu kožnu futrolu da je mogu nositi na pojasu, kada hodam oko kampa, da je uvek tu pored mene. Ovdje imamo jedan Baho nož, kao što možete vidjeti njega dosta često koristim, poprilično je jeftin, ali se dosta dobro pokazao. Nije full tank konstrukcije, ali završava dosta toga. Ovdje imamo jedan ašov, on je iz bivše JNA i zaista se fantastično pokazao. Imao sam pre njega neke kineske modele na koje sam samo bacio novac, ali kada sam uložio malo više dobio sam fantastičan kvalitet. Također uz njega imam ovu futrolu da ga mogu nositi na pojasu ili u rancu. Sljedeća stvar jeste jedan od mojih lovačkih noževa, također ručne izrade. Ovdje imamo jedan manji nožić koji u zadnje vrijeme dosta često koristim. Također ručne izrade, mislim da je čelik 52-100, full tank konstrukcije, zaista fantastičan mali nož. Koristim ga za obradu drveta, za pripremu hrane i mislim da ću ga još dugo koristiti. Ovdje imamo jedan mali preklopni nožić, on je kineske proizvodnje, ali mi se fantastično pokazao. Kompanija koja ga proizvodi je Ganzo, rade kopije različitih velikih kompanija, ali imaju dosta dobre produkte. Možete ih naći na internetu. Ovdje imamo jednu mačetu, nju dosta retko koristim, ali ponekad je ponesem u prirodu, nju sam dobio na poklon, to je mačeta Kukri, kompanije Cold Steel, isto dosta dobar alat, njega imam već dugi niz godina, kao što možete vidjeti, morao sam da ga presprejam, pošto je bio u dosta lošem stanju, ali i dalje završava posao. Ovdje imamo jednu preklopnu testeru, Baho Laplander, fantastična stvar, dosta je lagana, mala, ali reže kao i prvi dan. Kao što vidite, dosta je koristim. Ovdje imamo možda moj omiljeni nož, on je češke proizvodnje, kompanija ANV Knives, proizvodi fantastične noževe, jesu mlada kompanija, ali imaju dosta dobre proizvode. Ovo je model P300. Dolazi u ovoj odličnoj Kydex futroli, da nož bude siguran. Ovdje imamo moj lovački nož, njega ste vidjeli u mom prethodnom klipu, njega također nekad nosim u prirodu. Ovdje imamo jedan Mora nož od nehrđajućeg čelika, Mora Companion, veoma jeftin, ali pouzdan i kvalitetan nož. I također i ovo je Mora nož, samo je karbonac u pitanju, fantastičan nožić, jako dugo drži oštrinu i možete ga koristiti kao striker za fire steel. To bi bilo to za današnji videoklip, nadam se da ste uživali, vidimo se u narednom klipu. Hvala na pažnji.